Kajing kublait haga kertenga do Jesus Christ. Kanega day ka breaking news. Haga ba day bat ka THMA jong ka Israel bat Iran. Ka kubor ka long ka Israel kan yeng. Pulay na ka sam ripo pra ka tkot panengkong. Blayo niyeng kinong shun kin separate. Kay ka bang iyo ihang ni. Bat haka jingim jong ki kon Israel. Nadu ke testament berim, nadu ke testament bertemai. Bat nadu kat kendai spa sau pupra bagi yo ya ka jing itu haga UNO ban yo ita ke statehood. Kam syom na sange ban ye THMA hadu kini ke sengi. Tong ini pek katu kat ni kabadon haga ni ke kubur. Baru ki THMA bagi judgment riu Israel ke ye le ke job. Henry ka don ru baka pet yap na kinong shun ha ki kep bat ki lej ru sya ka jinglong brau hadin na mar ka pop om na mar baki kendiat briu ni na mar bakim don THMA ban yele Henry ka balajia na mar kis im bat ki nong yalam jongka kila long ki bom riu blay bat kila le pop yaw blay Blay le shaknang yeki nong shun ban ring brau ban job yeki. Ben ban wat la kataru. U blay u yakin mau yeki ba usumar da ka ba walampat yeki shalagari bat ahjing job biang yeki. Ke Israel ke day ke judgment riu berit. Habayanu jor ba ki weipat ki ri na du menengkong hadu menta. Lakot ki jiu neki Israel. Tang kitu ki bihir peteng na kasengkai Abraham hadu menta ki khat arngut ki khun shenrangu Jacob la mino na ki ya ki khat arjai ki khun Israel haba ki khun Israel ki la ya THMA na du menengkong ka bor briu ka duna Henry ka ju pau ka bor jo blay hakabau blay uyeng bat ki uyale na kabenta jong ki bat ka ktiu blay ka pen kenyu ikiri ka pertai sa jusin pat mentaru hagani ka THMA Israel bat Iran kan pau haki jing kularu blay kumbau la kularau Abraham David kandang long balit hadu menta kandang trekam bagi bau sing ke Juda udang kerhu. Katukat ni lesot hang ni. Ya ke ktiu blay bala penpau haki jila THMA ki Israel la ke Old Testament bat New Testament hadu menta. Ka jingele Moses baru paru bagi Israel kinyo light lut na ke Egypt bat na ke ktiu paru. Kalong da ke ktiu blay ba im Jehovah. Layo jing palai lut yaki kon Israel. Da ki shipau teli ki klam balak ta ke Egypt nadu ke yengusim paro hadu kimrau ke Egypt like no ki kon Israel hari koshen senda bat ke Egypt. Kinong Amalek bat ki kon Israel Moses usyura laga kti ki kon Israel kila penyap ya kinong shun hadu la janmit bat kila pomlut ya ki hadu banjok blay ula hukum yo sol ban pen kuit no ya ki Amalek na ka pertai hendau sol la palat hukum da ka bau la pen im yo im akak bat ki langbrot besngat hadu bau la duno ya ladi na ka jinglong sim bat usembai jong uru la kan taitno junom la junom bakim la syu ban long sim ha Israel hagapor prophet Samuel play la ya le iki nong shun da ka pha iki king ban dat iki Filistia kada du bakin da pet yap na kmat ki Israel haki weipat ki por upendan kam dau jumai upendan kam da kash ing kada ban job upendan kam de ki sangut ki bapang yang tholi
Upenan kam da ke jinge ro duai bat shajinget. Upenan kam da ukra ka ding bat turoi ukidian ban ya letma ye ki midian bat kila yap bat kila ya penyap hi paramaki. Upenan kam yau Joshua ban penyap lai puai ngut kis im kinong kanan badru ula shashkor habau Joshua ula pensange ia kasgi bat ubnai shisgi khamyat haju kine hadu bagatma kanwai bat ba unjob u Joshua. Upenan kam yau David ban job tama ye ke Jebu site lani kabaringitip menta ke Jerusalem kabalong ka nongba u David ke Sion ka don hangta ka kertengu blay ka don hangta u blay ula kular babaro ki atier ki bala tauk nang ban penjot ye ke Jerusalem ken no manbha ke Jerusalem ba ke Tel Aviv ba menta kabala shupteng da kitma bomla nyushu habaro saudong ka Jerusalem. But what hapo Jerusalem ka Israel kala yale but kala job ka way hadin ka way pat nadu snem gar kendais pa saupo fra kala yale tama but ka Syria ka baya shong marsenda bat ka Henry hagabakadu wat ia ka Syria ru la pendemngon but kamla ban job ia ke Israel. Wat katma ka ba menta bat ke Iran ka Israel kan yeng kumusing kanom pendem but onom don bala ban pendem ia ka hadu bekot. Om don bol briu netier bala tau dau briu kabala ban pendu ye ke Jerusalem hadu bakot. Ke Bible ke yatu bahkan poi ke por bau meraklau un penki ye kis im jong ke pertai. Ne presiden but prime minister jong ke pertai baru kawai. Ban ye letma ye ke Israel. Henry kin syak job lud baru hakabaka met yap jongke on shimpor ban tep hadu nyobenai bat kisim jong kasun kin bam yaki naba kila bun palat bat kila yap da kabor jong ka jinjob ki Israel da kabor ublay kalat ban pensanga ia kani ke jinyale satang ke ceasefire. Henry ke Neru kanamwan na ke Israel. Ban terwa lani ban wan syakmat ban don ke ceasefire. Baru ki atir tma jong ke nong shun jong ke Israel. Kenaman ba. Le kren ia kani dau blay hakatin jongu. Ke Israel kanyeng. Tuai ya ke Israel. Duwairu iki mensim bakodor bakinom yap hakani ke jinyaletma ubleu id ya paro ki jajben riu jiu ki Muslim ha Iran but ha ki ri Middle East bleu id ya ki Hindu id ya ki Christian but baro penban ha kabakot ke Israel kaniyeng kanom pendem hadu bakot bat kan job yakani katma bat yaki way patru kitma wat hadu katma Armageddon ka Israel kan sa job bat kata ka day ka jingkren naga ktin jo blay ublay unkarku ya baro kibayo snow yakani kaktin bat kajing kren bat to blayon senshar ya ke Israel ya ke Middle East senshar ya ke pertai un senshar ya pi ya ngabaro blayon kerku amen.